Pozdrav šestašima. Danas ćemo nešto govoriti o podešavanju ispisa i ispisu više redaka. Ovo je najčešći način na koji vi vidite ispis na formatu A4 na običnom listu. Ali međutim, ako biste otvorili novine, tamo često susrećemo novinske stupce. Ovdje mi vidimo jedan jedini stupac, vidimo počinje od krajnje lijeve pozicije do desne, i tako idemo prema dolje. Znači to je jedan stupac. Ako bismo željeli oblikovati ovaj tekst kao u novinama, da imamo novinske stupce, onda to jednostavno moramo kazati. Mi kažemo ovako, evo ga, mi ćemo ovo što smo označili ispisati, odnosno napraviti novinske stupce. I gdje nam je taj izbornik za novinske stupce? Ako bismo pogledali ovdje, ne vidimo baš taj izbornik što se tiče tih stupaca. Ali ako bismo klikli ovdje raspored, onda bismo imali mogućnost rasporediti ovaj označeni tekst na jedan drugčiji način. Da vidimo. Aha, evo ga. To nam treba stupci. Sad mi trebamo odabrati koliko ćemo stupaca. Za sad je vidite odabrano jedan. I jedan stupac doista jeste. Možda bismo željeli dva stupca. Evo vidimo, sada je cijeli tekst prebačen u dva stupca. Znači, kako ide? Znači, idemo ovako, lijevi stupac, dođemo do krajnjeg, idemo dalje u sljedeći red. I kad dođemo do kraja toga stupca, onda prelazimo u naredni stupac i idemo do kraja. Ako bismo pak željeli drugčije oblikovati, da na jednoj strani ima više, a na drugoj manje. Vidite sada. I ovdje također vrijedi, prvo trebamo završiti sa ovim stupcem, kad završimo onda idemo na sljedeći stupac. Ako smo željeli lijepo to podest, vidimo da ovdje ima jedan izbornik, još stupaca pa 3 točke. Inače, kad susretnete nekakvu naredbu za koje slijedi 3 točke, onda znajte da će se pojaviti jedan dodatni prozor gdje očito još nešto trebate podesti. Evo što je to još nešto što vi trebate podesti. Što vi želite? Da li jedan stupac? Da li 2 stupca? Da li 3 stupca? Da li jedan manji stupac, jedan širi, lijevi manji? Ili obratno, desni manji? Možda želite 2. Možda želite staviti crtu između stupaca, evo vidite ovdje. I kažemo u redu. I vidimo, sad smo mi to podesili skoro kao u novinama. U redu. Sada dolazimo do trenutka da trebamo ovo sve spremiti na printer, pisač. Naredba za ispis datoteke, naravno, bit će u izborniku datoteka. Kad smo klikli tu, vidimo tu naredbe koje se tiču datoteke. Otvori novu datoteku, znači stvori novu datoteku, otvori postojeću, spremi datoteku na kojoj si radio, spremi pod drugim imenom, ispiši datoteku. Kliknimo na tu naredbu ispiši. Ako bismo mi sad ovdje klikli, mi bismo ovo dobili na listu papira. A ovdje bismo mogli podesti broj kopija, da li ćemo možda 2 kopije. Jer ovo je printer koji imamo, znači instaliran na našem laptopu. Ono što vama još često treba jeste podešavanje margina. Ako kliknemo ovdje normalne margine, vidimo. Evo koje su normalne margine. Da je sa vrha ostavljeno 2,5 cm, s lijeve strane 2,5 cm, sa dna 2,5 i sa desne strane 2,5 cm. Ako smo mi klikli ovdje prilagođene margine, evo vidimo jedan izbornik gdje mi možemo prilagoditi naš ispis. Da kažemo, neka s gornje strane bude margina 2 cm. Što to znači? To znači da će se naš ovaj tekst malo podići prema gore. Što je gornja margina? To je ovaj prostor gore gdje nema ispisa. On je iznosio 2,5 cm, a sada iznosi 2. Što je lijeva margina? Ovo je lijeva margina. Ona iznosi 2,5 cm. Ovo je desna margina.
I naravno dolje je donja margina koja također iznosi 2,5 cm. Znači u prostoru margina nama se ne može naći nikakav tekst, a mi ovdje podešavamo koliki će biti iznos tih margina. Evo neka lijeva margina također bude 2 cm, a neka desna bude 3 cm. Evo ga. Dalje, mi možemo još promijeniti da li mi želimo drukčije orijentirati naš papir. Često imamo potrebu da imamo ovakvu orijentaciju papira. Zavisi znači od sadržaja kojeg ćemo imati na papiru. Često je ovo bolja opcija. I sad kažemo u redu, postavili smo stranice. Evo vidimo kako će to biti. On je sad to ispisao, sve je stalo u jedan jedini stupac. Drugi stupac nije bilo potrebe jer kratak je tekst, inače bi ovi drugi stupac da je bilo još teksta, sada bi ovdje bio nekakav još jedan stupac. I sada bismo mi ovo poslali na ispis. Znači, samo podešavanje rada sa više stupaca je krajnje jednostavno. Označiti tekst, izabrati raspored, izabrati stupce. I kažemo kakav raspored želimo. Evo, sama stvar je u tome da mi imamo vrlo malo teksta, pa sada kada smo promijenili orijentaciju papira, sve nam je stalo u ovaj lijevi stupac. Da smo imali malo više teksta, onda bi postojao i desni stupac. Eto, to bi bilo to za danas vezano za ispis i podešavanje ispisa u više stupaca. Vidimo se neke sljedeće zgode.